Ki pulit ke United States hakasngi balang kilayathu ba kaway kalongkmi na Virginia kalasya rai set patok hadu kumbaat we benai. Namar ke jingle kamruna jong ukun badang hendus nem o balasiat bat penmensaw ya kanong hikai jong u ha ki khendiat por balalej. Laong ba utay ukun ba hendus nem jong katay gabriw kabalatip kerteng kadija Taylor ulalej ra ya kasulay siya kaskul kaba upule ha South den US ha kahenriw tarik ukela lingkot bat ulasiat ya kanong hikai jong u ha katay kapor. Katay kanong hikai kalathia hospital hadu arta yew tam namar kijing mensaw ha ki benta jong gakti kaba kasya siat ha katay kajingja. Kumta kaying bishar ha ubnay jelew jong uni usnem kalaray penrem ya katay kalongkmi jong utay ukhenna rit halor kajing ailat ya utay ukhenna rit ba unra batkit ya kasuloy wat haba udang late school. Nakaliang jong ka Taylor kalakentay bakam syam ladi wat tang kakiat ne kino kikinja duma ne kinja drugs ban penbu ay bat bakam ju ay mensimro ya ukhun jongka banle ya kum kite ki kamrunat. Namar kata kaying bishar kalaray ban syupengat kendon da kabaset patok ya katay kalongkmi hadu shis nam bat kendai benai. Namar katay kajingle penkhen ayu an ukhun badang hendus nem jongka. Namar kajingjur jong ki kamrunar bat ki jingjia senrek kuli kamtam haba ki nong le penkhen an ki de ki khenna ki badang rit reta. Ki bor penyaj kilawan ra daka an ban pen sitom ya ki kmi ki kpa lada ki khun jongki kile ya kano kakam kababe an. Namar la jutip kadai kajinghikai na ying kabalayalam bakla ya ki khun ki kti bat bakin not ban pen pau syabar jong ka ying.